Ipin haus banget nih. Kita beli minuman dulu yuk di minimarket. Emangnya Ipin mau beli minuman apaan? Ipin mau beli minuman buah Vita Jambu, Upin. Oh, ya udah, ayo kita masuk. Oke, ayo kita masuk. Nah, Ipin, ayo dicari minuman buah Vita Jambunya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin. Ini susu stroberi. No. Masih salah. Ini teh kotak. No. Bukan, ini minuman fruity. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini minuman buah Vita Jambu. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.